Good morning, everyone. Hindu newspaper analysis Manipuri Masi date 8/1/2025 ki hausaragi ko. Hamada ay headline na look at headline the Delhi votes on February 5 in crucial assembly polls ko. Delhi ki vote se February 5 patare ko assembly mo Delhi assembly polls se. Aduga isna headline na pao pire aduga counting se February 8 tawdini. Aduga atopa pa amana GDP growth project to fall to 4-year low at 6.4 hamdi ko sin headline pa ani ni ko gross development the gross domestic product ki magi growth se chahi mari gi manung da khwaidigi low ai ba haidare 6.4 da handar e habani ko ndo kashu maru oide edi maru oide meaning di kind headline ani se maru oide par bugidi but GDP sigi matang da kitang ay samlap sa panba ko haitare mana sa palamba amani dang haige GDP as a gross domestic product se dum khangamani koigi goods and services mayam ama koigi kano da country da puthoi da ko goods and services mayam ama puthoi se masigi country gi boundary da ko within country boundary da puthoi ba goods and services mayam sigi magi the total dune within borders magi borders da ko sidai se yaw du se kai kai no har kanda foreign investment amadi yar foreign investment amadi happens this ko foreign investment amadi goods and services within produced within a border plus foreign investment ko foreign investment ya ni net export so the net export I said take export minus import ni ko net export has adu ka Sista seasonal GDP layer ko GDP se kamaina puthoke how it is produced hai taragadi koi production cost sangani ko production cost lay adagi income lay ko calculate tawna ba se aduga expenditure da tawsu lay ko moi sing sidagi calculate tawdoi GDP se aduga GBA sidai GDP se usita news to the high grade haibadi hana 8.2 leramani 8.2% leramadi hujikse 6.4 da handar e haini aduga 4-year low haibani value jidi kashu id parme kana ba oidi ko adagi sidai mamang da kari kuma GDP se real hapak taragadi real GDP hana hapak taragadi akoigi real GDP hapak taragadi ngasagi GDP masagi normal GDP degi plus minus inflation se plus minus tawidoi ko inflation se hapsalaba matungdadi kuna real GDP haraktoi ko tapmana nas da GBA hana malay GBA ko GBA su mana da value do kano dagi 7.2 lerambadagi ko gross value addition ko 6.4 da handar e GBA with the gross value addition ko da masu so hape adum goods and services ni masu aduga goods and services se GDP ga maga khena base kai no kanda madi koigi goods and services da kari minus to gidona har kanda minus ko cost of production cost of input hai tare ko cost of inputs ko aduga raw material gi cost of adi raw material changiba adagi input changiba adugi paisa jing du loina ma khaido ko kanda masai goods and services GDP da lagi da adudi khaido ki de na ko adada sidadi cost of input raw material gi magi paisa do khaido khra do ne ko aduduga mangondagi minus to du se kai kai no har kana si se ma tawrani ko tx su tawrani minus ko tx su tawrani minus tx aduga plus ta kari tawgani har kanda plus ta subsidies tawgani ko subsidies adu taragadi formula oina ko GVA is a formula oina smani haibe GVA is equal to GDP plus subsidies ko
minus tax mahaibe gross value additions aduga anise yam aidi yam kenei ko sise koina GDP asigi GDP sina tak tu ba haidi GDP sina asena tak tu sikai no har kanda ko gi country digi economic health se GDP na tak ne country gi health magi mazi kyam phari country gi economy gi health se kyam phari kholi haido mana tak tu ne aduga GBA di just ko gi individual amana ko gi country gi economic growth ta contribution kamaya kyam tauge haido adu takane base sin GVA sin ko contribution to countries economic growth ko na haidi mabani se chamana na mabani se GDP GVA su handare ko aduga magi ngasagi pawduda su sidagi sigi pawsuda su harise GDP katana te ko handare se GDP GBA su handare ko aduga atopa amasu leiri haidi GDP at constant price ana ko GDP at constant price sisu GDP at constant price su handare ana hari ko constant price habidi magi chahi duda habidi ko exact haidi ngasagi sigi GDP sida karigumba aikoina constant price haitaragadi sidaisa GDP sida GDP at constant price and haramaba price at constant price and haram taragadi madugi GDP do aikoina fix aikoigi fix year amada di sahi amada tawba photo idineba fix year da taw constant price haram taragadi adusu handari na mana si paw sida yawri ko ado sijimadi concept to clear oi thokro sorry and atopa news ko headline ni paw amada atopa maga lehawi ko 126 killed 188 injured as earthquake hit Tibet Tibet ki akoigi yamna ko India ga su yamna nei ko sise India ga degi kano Bhutan ga su yamna nei haiba mafam amada akoigi USA na budi 7.1 hai ko aduga China na nei 6.8 research scale da wang earthquake asoba ma tawge duda 126 mi heart kre aduga 188 and so en hai ko sise ai kano text and context da fazana mo explain tawraki ko sise India da kamai solino kolino habagi matang do ado yam nungai do pauni ko sise kano maga yingsi news atopa maga yingsi Tamil Nadu will oppose draft UGC regulation. Tamil Nadu na either my court ki mating lauraga natraga legislative law ki mating lauraga koigi UGC na handak anauba regulation khara thadoraki adugi regulation no yaningde na phongdokani ko sisi taxation kan taxation so ama nainarakani ko ado hujiki oinadi Tamil Nadu na yaningde se karino habdu yengsi ko Tamil Nadu se governor ga khara mari hujiki ngrang su governor assembly degi thui thokpagi adi national anthem sakte khote habegi ngrang de su paw leigidana ko adu chamani ko sisu governor da hena power pibagi matangdani ko hujiki UGC na another regulation na tholese sida governor sida koigi governor sida ayamba power se koigi id educational institution like university leidana ko university se sigi BC khanba se governor na and id governor gi power se yam increase tawgiba haidare yam hengalangiba UGC gi regulation sida aduduna madu UGC gi regulation do yaningde governor gi governor da power hena BC se power hena pibudu yaningde haina phongdorani ko hadi BC habise koigi institute hadi tasena Tamil Nadu gi moidadi university gumba dege power educational institution also wo myam am leba BC kano tawba BC na talai BC na head oiba ko adugumba BC jingdo karigumba governor gi makutta pai taragadi haibadi governor na khanan gi boy taragadi sky educational institutions do yam solakani daga ado
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯣ UGCꯒꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ ꯁꯔꯆ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯁꯔꯆ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯚꯤꯖꯤꯇꯔ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯚꯤꯖꯤꯇꯔ ꯁꯤꯅ 3 ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁꯔꯆ ꯀꯝ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯔꯆ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ BC ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯚꯤꯖꯤꯇꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔꯁꯦ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯗ ꯄꯥꯋꯔꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯅ 3 ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯒ BCꯁꯦ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯟ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ BC ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯟ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔꯁꯨ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯗꯣꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ consequence of non compliance ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ UGCꯒꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯏꯟꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ UGCꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯕ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯀꯛꯊꯠꯈꯤꯗꯣꯔꯤꯕ UGCꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅ UGCꯒꯤ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯄꯥꯋꯔ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤ ꯔꯨꯜ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯈꯣꯠꯇ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ electricity act ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ electricity act ꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯄꯟꯕꯅꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ electricity act 2003 ꯀꯣ 2003 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ green energy open access rule 2022 ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯕꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ electricity commissionꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯄꯥꯋꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ green energy open access rule ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ but ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ green energy open access rule से तसेंग सेंट्रल गवर्नमेंट हाइदी सेंट्रल गवर्नमेंट चलायरप ओइदनी but state electricity commission कोई state किसु लेदनको अद असिगी state की commission सिना तौगदब थबक सिंग सागी green energy open access rule सिना ओइना तौरपय वारिनी दको central की ओइब पोट सिना अदो electricity act 2003 की मतुंग इनदी सिजिना तौबदो यादे सेंट्रल गवर्नमेंट ना तौबदो यादे सेंट्रल गवर्नमेंट की सिगी रूल से तसेंगना सेंट्रल गवर्नमेंट ना तौहन्नेबा रूल से पिरे इनी दनको अदुदना सेंट्रल गवर्नमेंट ना तौबसे electricity act 2003 की मतुंग इनदी यादे दुदो कनाना तौगदबना state electricity commission ना तौगदबनेबा दु तायोनरे दनको electricity act ना हाइबना अमा green energy open access rule ना हाइबना अमा ओइरे दनको अदुदना हाइदी मागी स्टेट कमीशन की जुरिस्डिक्शन दा स्टेट कमीशन ना तौगदब थबक तो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स इना मरम ओरकांदा सेंट्रल गवर्नमेंट ओइना अथॉरिटी दा पीगिबदो अदुदुनी को अदुदुना मरम ओरकांदा मसाइगी कर्नाटका हाई कोर्ट ना मसिगी ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल से यादे यार सनबे यारो हाना हाइगिबने को अदगी सिदसु हाइसे रेसिडुअल पावर हाइबदी सेंटर ना आर्गुमेंट और से कैना हरकांदा section 176 2 sigi x gi matung ina ko to frame the rules was rejected ko adi rule moigi center na ai se rule the frame to receive sigi section sigi makada ni habini ko aduduna akoi adi residual power ni koigi power makada lai sine ko aduga Karnataka gisu regulation ama su semi ko Karnataka regulation commission na ko aidi sigi rule sigi makada masisu lawthokre adoi taragadi sigi rule se pura chatnaba yadre na haibani ko green energy open access rule 2022 se pura chatnaba yadre adudana masigi rule se semdoknaba masigi rule se asoiba yam lere masigi rule se semdoknaba su aidi electricity act se
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯦꯛ ꯃꯀꯣꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ electricity act 2003 ꯁꯦ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯅꯕꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯜꯂꯤꯕꯕꯨꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ electricity act ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ 2003 electricity act 2003 ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ green energy open access rule 2022 ꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯉꯝꯁꯤꯀꯣ electricity act ꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ electricity generation transmission distribution trading uses ꯃꯥ ꯂꯣꯏ ꯆꯂꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ competitionꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ private ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ electrical industry ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯜꯂꯣ electricity ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯤꯅꯕ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇ꯭ꯔꯦड ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯂꯩꯅꯕꯀꯣ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯀꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯥꯔꯤꯐꯀꯨꯝꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯊꯝꯅꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯗꯨꯁꯨ ꯁꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ electricity authorityꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ regulatory commission ꯂꯩꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ state electricity regulatory commission ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ regulatory commission ꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁꯦꯝꯅꯕ and appellant tribunal ꯂꯩ appellant tribunal ꯒꯥꯁꯨ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯒꯤ electricity act 2003 ꯁꯦ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯒꯤ act ꯍꯥꯏꯗꯤ electricity act 2003 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ green energy open access rule 2022 ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ renewable energy ꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ fossil fuel ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯗ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ renewable energy ꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕꯅꯦ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ green energyꯅꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ green energy ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ pollution ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯕꯤ ꯑꯗꯒꯤ fossil fuel ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕꯤ ꯇꯧꯕꯁꯦ open access with reduced transaction a limit of 1 megawatt to 100 kilowatt to enable small consumer to participate. Consumer macha ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ consumer macha ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ consumer macha ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ green energy ꯁꯦ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ industry ꯅ supply ꯇꯧꯕ green energy ꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯣꯏꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠꯁꯤꯗꯀꯣ 1 megawatt ꯗꯒꯤꯅ 100 kilowatt ꯃꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯕꯅꯣꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯕꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯩꯁꯦ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ green energy ꯁꯦ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯤꯃꯤꯠꯄꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯂꯤꯃꯤꯠꯁꯦ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯨꯔꯥ open access ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ green energy open access rule ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦꯀꯣ approval process 15 days కి ꯃꯅꯨꯡꯗ approve ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯧꯖꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤꯅ ꯔꯨꯜꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ open access ꯀꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩ ꯃꯥꯒꯤꯀꯣ transmission charge wheeling charge ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ renewable purchase obligation ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ RPO ꯁꯤꯒꯤ RPO ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ green hydrogen ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ green ammonia ꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ RPO ꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯇꯧꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ green energy ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ green hydrogen ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ green ammonia ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯨ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯤ green certificate ꯀꯣ ꯄꯥꯋꯔꯁꯦ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯗꯨꯗ ꯅꯪ ꯃꯁꯤꯒꯤ green energyꯁꯦ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ national importanceꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ transparency ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯅꯥ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ second editorial among yengsi this is one of the most important news for today hadi quite important news amani ko sise rebounding of Pakistan Afghan strategy numit taruk ni muki mamang da oidini numit taruk ni muki mamang da Pakistan na bombing to Afghanistan borderland laga bombing to bagi ama kano news to yawgi ko mi khara si bagi ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯣꯡꯉꯛꯄ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ editorial ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ editorialꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 383 security personnel killed in counter terrorism operation in 2025 ꯀꯣ
ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ 925 terrorist ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯣꯏ police personnel 383 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ sorry ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ cross border ꯗ attack ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ cross border ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ border line ꯁꯦ Duran line ꯀꯧꯏꯀꯣ Duran line से लांथोगा पाकिस्तान अफगानिस्तान Duran line से लांथोगा कोई कनो cross border हाइदी लांथोगा मसागी air bombing का तो अदुदुनी को मा हाइनी से को अदुदा अफगानिस्तान मदुदु यानिंग देबको अदु पाकिस्तान सु पाकिस्तान का अफगानिस्तान का सिमरक सिदा उखदबम ले पाकिस्तान तौरिसिना मोगी terrorist hana matanda security personnel member CBS sigi terrorist sa hana bagi kano kano sa thabani ko attack sa thabani do Pakistan gi smaina security personnel member si sina ta padi moi gi strategy se pura fail ore da ta in adu na kari maram gi fail ore no habdi yeng siko ade id Pakistan gi ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯦꯛ ꯐꯥꯌꯔ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯐꯒꯥꯟ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯥꯏꯗꯔ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯇ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ पाकिस्तान तालिबान हाना लेरम मरीदो हेना मराई चाइथरेबको अदुदुगा चाइथरपगी मरमसिसु आइदि कइनो हारकांदा USA दको पाकिस्तान हेल्प नी से कइगिनो हारगदी सिदा TTP हाइको TTP हाइ से टेरी इ तालिबान पाकिस्तान गी निको सिसे सिगी TTP से कइदोगे हारकांदा TTP जिनेबा मरु ओइना पाकिस्तान दा याम terrorist attack तौरिसे पाकिस्तान को अदो पाकिस्तान दा TTP से attack तौरिसे TTP से तसिंबगिदी अफगानिस्तान दा लेयेबको अफगानिस्तान पूरा फुल सपोर्ट अफगानिस्तान दा ट्रेनिंग तौदोइने अफगानिस्तान दा पूरा फुल सपोर्ट लेदोइने अफगानिस्तान पूरा फुल सपोर्ट तौइबा अदो पाकिस्तान दा attack तखलतोइने TTP से हाइबा TTP से अदुदुना ताकपति केदोरागे हारकांदा TTP से बु TTP अमदी अफगानिस्तान की हाइदी सिसिदेगी कनो कंट्रोल तौनबा हाइदी कंट्रोल तौनबा को TTP से कंट्रोल तौनबा USA देगी मतिंग नी दुरिबको अदुदुना मरम अफगानिस्तान सिना सु हाइदी कांगू अफगानिस्तान सु साउदोइनेबा पाकिस्तान सिना को अदुदुना हुजिकसे मोइगी मबानी मरक टेंशन लाइनेको अदगी कइदोगे हारकांदा अमुक्सुमु हाइदी पब्लिक की प्रेशर सु म्यामम ले हाइदी पब्लिक हाइदी मसिगी TTP की मायोक्ता अखोई एक्शन से लौनबगी पब्लिक ना हाइदी टेररिस्ट से मसी याम फत्रे खोत्रे ना लौनबगी नमता एक्शन लौनबगी नमता पब्लिक ना सु गवर्नमेंट से हाइदी पाकिस्तान गवर्नमेंट से याम हाइदी प्रेशर पिरपदर मरम मरकांदा साइगे अटैक से दुम हाइदी हुजिका हाइबा एयर बॉम्बिंग तौरिबा खोलिबा मैम दुम हेंकले इनी बको सिक्स अदुना टेंशन से अफगानिस्तान गदी याम साउनरेदनको अदुना कइदोगे हारकांदा ngसाइगी दुरान लाइन है दु येंगसेबा दुरान लाइन है कइनो दुरान लाइन है से सिदा अफगानिस्तान लेरेको पाकिस्तान लेरे दुरान लाइन से तसेंगदी अखोइगी थर्ड एंग्लो अफगान वार लोइरबा मतुंगदा को दुरान लाइन से सेम गिबनेबको अदुनी दुरान लाइन से तसेंगा अफगान की मीजिंगनदी यानिंगदेबा अफगान की लीडरसिंगनदी दुरान लाइन से कशु यानिंगदेबा दुरान लाइन हाइसेको अदुदुना मरम मरकांदा हाइदी तालिबान सिक्सिना हाइदी सिगे पाकिस्तान के यानदबई मरम सु उइदने को दुरान बॉर्डर डिस्प्यूट से दुरान लाइन हाइसे बॉर्डर डिस्प्यूट से दगी पुस्तान नेशनलिज्म से तालिबान सपोर्ट होए पुस्तान नेशनलिज्म को पुस्तान नेशनलिज्म से ngसाइगी तेरे तालिबान को मरी सुंग लेने दिनिको दगी बॉर्डर फेंसिंग की मतंग दसु यानदबा हाइदी टेंशन अदम लेबो बॉर्डर फेंसिंग की मतंग दसु मई सिगी बॉर्डर से दुरान लाइन से बॉर्डर फेंसिंग तौना होना को अदुदुना
दगी diplomacy दसु कोई पाकिस्तान ना तालिबान की regime से है पाकिस्तान ना तालिबान government से कशु recognize तो दिन कहीं ना दिन में TTP दे support तो है terrorism support तो है ना खन बगी निको अदुगा पाकिस्तान की हुजिक से अदी पाकिस्तान से हुजिक कहीं हो ले रखते हैं my option ले रखते हैं कहीं ना दिन अफगानिस्तान दगी सु अफगानिस्तान की support सु लागते हैं अफगान government की support सु लागते हैं अफगान तालिबान government की support सु लागते हैं NTTP की मायोक्तसु इरांग हाइदी हौनबो प्रजा मियाम सु हौरे अदुदुना खरा प्रॉब्लम लाक हौरेको दुरान कनोगी सिगी पाकिस्तान अफगान की मरक्सिदको second opinion the UGC की new degree program amagi matangdani ko more flexibility but also greater challenge angoko flexibility di yam leire UGC की अनौबा degree program से flexibility di yam leire but adubu हाइदी मदुदुम हाइदी फजनम चलाइनबा होनबदा यामना हाइदी चैलेंज असो सोबो याम मायोक दुरी सिनिबो हाइजको करी करी करम चैलेंज रे येंसिको UGC na haisi kaino harakanda extended degree ma program ama tawidana ko extended degree program ama haibadi MSc kari karanga kano undergraduate se kano lotion gear so yaba 4 years to lotion lagi so yaba 3 years to lotion lagi so yaba dumina flexibility am leidana ko adu adugum flexibility leiba adugum degree gi duration da flexibility leiba dane mana mention tawrabisa मसीजिगे advantages से कई नो हारा कांदा आइदि थबक संगे हारा गसु faster into workforce आइबदि थबक संगे हारा गसु 3 years लोसला दम संगे वे आबा अदगी कनोगुम्बा नेट गुम्बा नत्रगा तो job नतबिदा तो ओजा गुम्बा ओइनिंगा 4 years नत्रगा अदमाइना संगलगा तौरसु यारेनको अदगी broader exploration हाइबदि सीजन क्वेश्चन मदुसु research तौगे नत्रगा internship तौगे हारा गसु UGC की program सिदा अदुगुम्बदो लोई combine तौरगा तौगिबा याबगी कनो अमसु अदि scope अमसु लेरेनको NEP 2020 नसु मेंशन तौरबा हाइदि learning skill development दुकसु हापेन मानना दु चटलेबा सिसिको अदुगा स्टूडेंट दसु पावर हेना पीरे हाइबदि आई ची चूज तौगे सि ऑप्शन मंगोन ऑप्शन म्याम अम लेरेको अदुदुना ग्लोबल हाइदि ग्लोबल वार्ड सु हाइदि मसी इंडियन एजुकेशन सिस्टम से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ता सिगी हुसिका हाइबि UGC ने पुथोरेबा डिग्री प्रोग्राम से international standard su oyeबको अदुदुना सक हाइदि अखोइना मपालोमदा तमगे खोटके हारगसु सिगसिना हेना मतेंग पांगो ओइदोइनिको challenge तो ngasai challenge मैम हम ले हाइगम करिगिनो करि करमबदनो challenge लाइस हारगदि accelerated program ओयबा हाइबदि हाइदि concept से फजना clear ओइदबदो हाइदि यामना curriculum से पुला पुना सुबचलगा हापचलकगी टाइप त तौवेबा सिके हारिबा कनो से हाइदि अंगी दे इसलकगी टाइप अमा compromise rigor हाइसेको अदगी inadequate practical experience practical ओइना तौबदा यादबा मतांग सु खरखर याविसिनि हाइसेको अदगी extended program हाइदि program जिसु याम सांगमल्लेबको सांग सु मोइना program की duration लाउ तो इस याम सांगमन completion time द ओइगेरा अदगी अदुगुम याम सांगबको अदगी अदुदुना पैसा हेना जु चंगबा ओइदोइनेबको हाइदि मतमदे याम सांग चंगल दारगदि पैसा याम सांग चंगनि हाइदि डिग्री प्रोग्राम कुइना तौ तारगदि याम पैसा याम सांग चंगदोइने अदुदुना technical learning गब तबददि अखोइना याम हाइदि कनो अदुगुम्बा technical गुम्बा subject लेदनको अदुगुम्बदा तंबा engineering गुम्बा दगी अतोतोपा subject गुम्बा तंबददि यामना मतमजु कुइना चंगनि नत्रा अदगी experiment करी का तौदोइने खोदोइने अदुगुम्बगिदि यामना simple अदि 3 years 4 years हाइबदुना यादे मोइदि simplified ओइबा यादेबा अदुना अदुगुम्बददि simplified तौमनग्रेबा engineering गिदको अदुदुना नसाइगी simplify तौरबिना हेना हैतनबगी मसाबसु ओइरेदनको अदुगुम्बदनि constraint खरदि दम लेरेको अदुदुना implementation दसु आइदि हुजिका हारेबा UGC की implement कनो degree program से implementation दसु खरसु आइदि वादरिबा हाबदि मागी curriculum अदगी pedagogical changes मैम सिंगसे आइदि लाइक तंबगी teaching method की changes मैम सिंगसे खरा आइदि
adapt tꯧꯕꯗ ꯋꯥꯔꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦड ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁꯅꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯦꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯔꯇꯟ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯇꯨꯗ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯁꯨꯡꯂꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯣꯔ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯄꯥꯏ ꯍꯩꯇꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯒꯦꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯄꯥꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯒꯣꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤቭ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯛꯀꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ equity and concerns equity concerns ꯍꯥꯏꯗꯤ background underprivileged background da leba kangu singse haidi tongana haidi lower caste leba satra adugumba singse tongana help darkar leidana ko adugumba da su yaude ba sai UCC new degree program sida ko aduduni ko aduna ngasai UCC gi program se haidi asenga flexibility di satra singde yam pi adudubu problem kra di dum leidi ko why the location of China's earthquake matters. Masagi Tibet 7.1 ga earthquake ama hagibdo adugi matangdani ko earthquake to Tibet thokpo oiragasu ko India dadi yam sokningai oiba pot amani ko. So sokningai oiba habadi India gi dam so mayam ama manakta leyeba. Du dam do earthquake thok taragadi kaiba khotpa taraga akhoi masagi India da flood kuma thokpa adagi adu problem yam ama leynidana ko adugiduni aduna kari matangdana mana hainingise yengsiko hojiki 7.1 earthquake Tibetan China border da taw haidi Tibet China amasung Nepal gi border maya da tawgibase epicenter se 10 kilometer below the surface approximately 80 kilometer north of Mount Everest ke 80 kilometer ko aduga Tingri County Sigat set region Tibet da tawgibani ko tremor se Nepal gi Kathmandu ko Thimphu Bhutan gi capital dani ko aduga Kolkata andi West Bengal da adubau phangibako aduna aduga sise kaidoge hare kana Lhasa terrain thokibane Lhasa terrain haisarake ko Lhasa terrain haise sisi sky area se ni Lhasa terrain haise ko Lhasa terrain haise sky area se ni aduga kusidaida Nepal lere ko Nepal lere aduga Bhutan lere smile dini ko India border se ida Bhutan lere sorry Nepal lere Bhutan lere ko aduga smile dini ko adu Bhutan sida lere Bhutan gi mathak wai sida oidini ko Mare Everest side lere ni aduga sida Bhutan lere ni ko Bhutan sidai ni ko magi earthquake thoido sigi sidai earthquake thoi se Lhasa territory haise sida leidoini and akoigi sida dam achou yam leiko dam achou mayam lei ngasai India gi Brahmaputra tural lagi lakpa khotpa dam achou mayam lei sidasu ko adagi sidasu aduna sigi mafamsida earthquake thokpa haise problem di dum lei problem adum mayok nei akoigi dam keika mayam achou mayam lei ko ado kari karamba dam da leirise yengsiko Brahmaputra gi river da enam soalaktoini ko dam project raised concern in India due to its potential effect on Brahmaputra river flow haisiko kaigumba dam gumba sa taragadi dam tingkala leraga ngasai earthquake si tholok matonda dam kaiba khotpa taw taragadi flooding gumba tholakani dana ko Brahmaputra river da aduga ngasai gi third pole ne hainari ni ngasai Himalaya region ngasai Tibet suki kano Himalaya Tibet region se akoigi North Pole South Pole amsung third pole se Himalaya se hainari ni asise haidi
ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥꯇꯔꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯇꯤꯕꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯎꯟ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯒ꯭ꯂꯦꯁꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯀ꯭ꯋꯦꯛꯁꯦ ꯇꯧꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒ꯭ꯂꯦꯁꯤꯌꯔꯁꯦ ꯀꯥꯏꯔꯕ ꯅꯤꯡꯒꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯣꯖꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯤ ꯂꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯠꯀꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒ꯭ꯂꯦꯁꯤꯌꯔꯒꯨꯝꯕ ꯂꯦꯛꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯚꯔꯒꯤꯗꯣ ꯑꯥꯔꯊꯀ꯭ꯋꯦꯛ ꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯅ ꯀꯥꯏꯍꯟꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯀ꯭ꯋꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯦꯛꯇꯣꯅꯤक प्लेट कोलिजनꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯣꯂꯤꯖꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯦꯛꯇꯣनिक प्लेटꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ यूरेशियन प्लेट लेरनी को यूरेशियन प्लेट लेरनी सिदना इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट लेरनी अनीदो अदि यूरेशियन प्लेट सिबदी लेंगदबदा लेरनी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सुमाइना सुजल्लाकांदा सुमाइना हिमालय सेमगिदोइनी को अदुगी हिमालय इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेना सुजनबा दुदगी दुदैदा स्लिप तौरगा आर्कवेक से थोकनेबको अदु टेक्टोनिक प्लेट तुना थेंगाइनाबदगी आर्कवेक से थोकने दुगा थाइना ममांगेदगी अदुम 6 प्लस को 6 प्लस रिश्टर स्केल द 6 प्लस हेनबा 21 हेना थोकरेबा 1950 दगी 1950 अदाइदगी हेना मतमदा अदुना आइदि अर्थक्वेक कुमसे तुंगदसु याम थोलकिदोरिबा अदुना तुंग अदुगुमदो आइदि प्रिडिक्शन फजना तहौरगदि फ्लड थोकतोरे खोतोरे अर्थक्वेक थोलक्तोरे अदुना फ्लड कुम थोलक्पा याय खोलक्पा याय अदु हान मांगजन सेक्शन बिसु यायदना को प्रिडिक्शन तहौरगदि अदुना मा हाइनिसे सेकेंड अतोपन न्यूज़ अमु यंगसे भारत पोल पोर्टल हाइबको भारत पोल पोर्टल से ngarang se होम मिनिस्टर अमित शाह ना कनो तौग्रे को लॉन्च तौग्रे सिसे इंटरपोल गा हाइबदी कोइगी इंटेलिजेंस एजेंसी निको सिजिगा पुलप पुनचलगा थबक तौमिननाबनी इंटरपोल से को भारत पोल से सिजिना तौदिसे कइनो हारकांदा कनेक्शन इंडिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का इंटरपोल का कनेक्शन तौरगा लेदोइनिको अदुदुना इंडिया की लॉ की मतुक इना साइगी करिगुंबा मी फाम पुन तौगे हारगसु मसिजिना हेना अतोप इंटरपोल है इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी मोइदोइनी सिजिगा पुलप पुनचलगा साइ थबक तौमिनरमिना मी इंडिया दगी मपानदा मी फागदबा मी मपान चेंगे बोय तारगसु पाउ बिथोबिसिन तौनरगा अदुम निपा मिपुन तौबा यारे नत्रा दगी नत्रा हारगसु करिगुंबा मीदो इंडिया दा पुरक्त्रगसु आमा पालन लेरगसु ट्रायल गुम सथबदसु अदुम थबक थुना तौबा यारनेबको को अदगी एक्स्ट्राडिशन तौबा हाबेनि ngसाइगी मीदो आदा मपालमदा लेगिबा मीदो मराली मतुंगिना चेराक फंगनबा खोलनबा नत्रा हारगसु ट्रायल सथबसे याम लायरनीबको अदुगा की मॉड्यूल से मागी 5 मॉड्यूल खरा कनेक्ट इंटरपोल नोटिस रेफरेंस ब्रॉडकास्ट रिसोर्स को सिजिनी अदगी कम्युनिकेशन सु हेंगलानी लाइक इंटरपोल की नेशनल सेंट्रल ब्यूरो को न्यू दिल्ली दा लेरिसे सिजिना कम्युनिकेशन सु इंटरपोल गा असाइगी भारत पोल हाइसिगा कनेक्शन से फजना आइदी लेरनी इंटेलिजेंस एजेंसी कोगी इंडिया दा लेरिसे को अदुदुनि माना हाइनिंगसे भारत पोल ममिंग से खतंग निंसिंगको दुगा सिजिना एआई गवर्नेंस की मतंगदनी एआई गवर्नेंस दा मा हाइनिंगसे पाउसे हाइनिंगसे कइनो इंटर मिनिस्टरियल कमिटी इज नीडेड टू स्ट्रेंथन एआई गवर्नेंस को इंडिया एआई si पाउसे कइनो हाइदि येसिको इंटर मिनिस्टरियल कमिटी हाइबदी मिनिस्टर मरक्ता कमिटी सेम हाइबनिको अदो एआई की रूल्स एंड रेगुलेशन मैमा हाइदि कोई AI na tawraga AI sizinaraga aikogi ministers singi thabak tawbuda mateng pangdoiniko madugi adudubo akoina AI governance in kano siki haiba AI governance in ministerial committee da AI governance tawna interministerial committee ama CMCC ni ba hani hairise ko aduna India gi AI ecosystem the governance of Indian AI ecosystem the interministerial committee system by se anobani ko adudaida
AI ꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯂꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯁꯦ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅꯤ ꯂꯥꯏꯛ AIT ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯩ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ AI ꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ AIꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯊꯨꯒꯠꯂꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯠ ꯇꯆ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯦꯡꯁꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯟꯕ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ AIꯗ ꯇꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯨꯔꯅꯤꯗꯅ ꯂꯥꯏꯠ ꯇꯆ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ AI ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯗꯕ ꯑꯦꯟ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠꯇꯣ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯁ ꯑꯣꯐ AI ꯒꯣꯚꯔꯅꯦꯟꯁꯁꯦ ꯀꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯖꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ safety, reliability, and robustness, privacy and security, fairness and non-discrimination, human-created values and do not harm, inclusive and sustainable innovation, digital by digital governance. Amani katang phara adum yani exam gi point hoine diko sigi principles hoina aduga sigi interministerial committee hajinga khangaga lore exam gi point hoine yam kai important to oi diko principle se katang important hoy ko atopa news atopa khara momo yangam se India gi government na sigi kanogi matangda ni ko sigi kanna sandoiba HMPV virus ko human metanymo virus to adudugi virus to sandopai matangda ni Union government haise masigi illness se kashu henkalakte haibani ko yamna rise or yam henkalakpo pot oidi haibani ko aduduna sigi HMPV se kaina sandoraktri na haini ko adagi ID tokenization will help minor pass as days under new data rule. New data rule hai se ate kemna te sigi data rule se koigi digital personal data bill koigi mamangda ma puthokibel digital personal data protection rules su leire act su leire ko adugi matung ina rule ama puthokidana draft rule ama adudugi matangdani ko angang chahi 35 suba haidi chahi 35 suba sudriba angangsingse mama mapagi consent lawraga magi kanose information se share tawdoini dana ko haidi data fiduciaries adagi adugumada share tawdoini adugumba share tawbodo sidaista haise kaina hairkana chahi se lepthoknaba ama changidana ko haidi age verification ama changidana adu age verification na kamai tawne hairkana akoigi Aadhaar gumba natraga class 10 gi certificate pu oirasu token gi form token haibadi akoigi na use tawramaga madudu sina loraga langthokpa yaba potto adu form da akoini use tawgani sine haise haidi akoigi data se upload tawredana ko haidi Aadhaar natraga birth certificate pu oirasu chahi takpa yaba pot se adu upload tawraga adu sijina loraga moina mu muthatkini delete tawgini sine ko adudo kanan tawdoino moigi tech industry meyam am lei aduduna tawdoini sine ko aduni update se ado sigi digital personal data protection rule sigi 2024 haitare ko 2024 gi se adum update adum lai adu pulapuna amuksu tawjarake aduga update su dum update dum tawminase ko India USA to jointly manufacture interoperable sonobuoys for Navy. Sonobuoys haise atai kem nate ko buoys habadi sigi buoys haise isingda tawa hain floating device haibani ko sono haibadi sound ado sonobuoys haise atai kem nate koigi sound gi maramda thigatnaba koigi samudrada like koigi defense ki haidi submarine na natrasu aircraft na sizinadini ko haidi koigi aircraft amana makhagi submarine sidaida submarine gi magi location natraga adagi machine kari karase khangi haira kandadi airplane sidaida pai haidi airplane nama mathakta pai na khalase mana
ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯁꯦ ꯈꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯣꯅꯣꯕꯥꯌꯔꯁꯦ ꯊꯥꯗꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯣꯅꯣꯕꯥꯌꯔꯁꯦ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯣꯅꯣꯕꯥꯌꯔꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯗꯤꯇꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯝꯒꯅꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯗꯤꯇꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯅꯣꯕꯥꯌꯔꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯛꯇꯤꯡ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯟꯗꯔ ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯦꯀꯣꯁꯇꯤꯛ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯟꯗꯔ ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯦꯀꯣꯁꯇꯤꯛ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ receptor 하이다래거 underwater acoustic receptor acoustic 하면이 사운드기 말이래니까 receptor 시지 다다락도네요 시지나 마사기 시기 depth 그리그라스 하이디 마기 디 아라파 어디기 마기 사운드 마라 사운드 마라 따도이네 사운드 따라간다 시기 라디오 리셉터스다 거 radio receptorsida 타가가 radio receptorsina amu aircraft to 타기되니 aduna masagi submarine ising makada leba submarine sing magi location kari kara adagi magi camsa oi kholi natraga magi sound duna maram orakanda aircraft sina khangma ngamdoini haidi adugumba thigatnaba natre haragasu submarine gumba yengnaba adagi kanogumba ꯂꯥꯟꯒꯨꯝꯕꯗ ꯁꯕꯃꯦꯔꯤꯟꯒꯨꯝꯕ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯑꯦꯀꯣꯁꯇꯤꯛ ꯔꯤꯁꯔꯁꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯅꯣꯕꯥꯌꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯣꯅꯣꯕꯥꯌꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯣꯅꯣꯕꯥꯌꯣꯁꯦ ꯃꯦꯆꯤꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯒ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯒꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯥꯏ ꯁꯦꯠ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦꯀꯣ ꯑꯥꯏ ꯁꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ US India Initiative Initiative on critical and emerging technology I said so so sigi sonobayosi sani pullaga sani habiniko India ga USA ga mabani pullaga sani habini interoperable sonobayo haiseko Navy gi sidala lore masigi newspaper analysis hayeng amuk tinarase aduga masidi kitang experience ase fazagedre hayeng amuk fasana ay tawzarake karigumba soiba khotpa leragasu dum habirao feedback pibirao comment telegram series dum hangami ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯅꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯩꯔꯨꯕ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯁꯣꯏꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯦꯄꯤ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ